Some women have healthy eggs, but they cannot conceive. But that doesn't mean they cannot become mothers or they cannot become parents. It's here where surrogacy plays an important role. Hello, I'm Dr. Arpita Sharma, Chief IVF Consultant, Chanirba IVF Center, Guwahati. So if you want to know more about surrogacy, who are the women that need surrogacy? Is surrogacy legal in India? How surrogacy is done? For all these questions to be answered, keep following our videos. We will be answering all these queries. Thank you. Ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress hak artrik uluber arajar arpun rio kala penlong ya ka signature campaign dan ya kejing soy kerteng hak lenggenong ba shilong. Kini kejing ki gelong ben persya ke sarkar NDA bat kamtam yang menteri rang ba do kari Narendra Modi hal kejing keno ba kerteng ju kadan hak Epstein files. Kini kejing penlong ya ke signature campaign kalawan hadian bunong yalam ka Kongres Rahul Gandhi. Ula kena ba kejing mi kerteng menteri rang ba do akikat kisla Jeffrey Epstein kalong kejing mai ke Riti Senshar jong kari India. Keseng Kongres kadawa ba Narendra Modi udah ban pensyai penpa kejing shisha halo kini kejing dai ke belak ban keta ke Riti Senshar ba kejing dai jong kari India bat kiwai kiri. Kini kejing hi kedai halor ki email ki balami ke Epstein files ki belak kedai kejing dai menteri rang ba do Narendra Modi sya Israel hak senam arajar kan nyo. Wala ketenat kambari ke sarkar pedang kala kentak jor kini kejing kena bat ong ba kini kilong tang kejing kran ba klem nongrem. Jong uwe ubriau uba kuak ban pun but nam. Penban keseng Kongres kadang dawahi badai bandan kejing toket. Haba kran haba sedang jong neka campaign ikong Joplin Scott Chela, Presiden jong ke Meghalaya Pradesh Mahila Congress, lepen pau kejing sokya halo kejing nong jingman jong nang yalam ke sarkar pedang. Da ke bakadau bagane ke signature campaign kelong ban penpau kejing penrem halur kikat tu kane ki menteri sarkar NDA bagi dan haga file bagi lap jong Epstein. Ikong Chela ila benrap bakum kilong keme. Mahila Kongres kesngau bakalong katenti ke badan kam ban pendram ki dalam sarkar lada dan ti hakum kini kam ki besni. Jadi khot ke Mahila Kongres kelihat keleng kenong ba shilong ban shibul jingsoin kipat ta. Keseng Kongres kapun kesan bagi jingdon kerteng jogi sarkar India akin ki file ke penjak buram ya kari akmat ke perkai. Ke Mahila Kongres kabuk jingkeli lagi ni kijingnya dai gidan jingta na yam kijingnya kran bat ki wai pat kiri. Mantakajan mi ni don hang ni hampo Congress Bhavan bangiraya late bang penlong yan ka signature campaign nambar bangi yok snow ba ki menteri sarkar jong ka NDA ki don ka jinga day mo lane ki don hakataka files ka bakilap jong Epstein ti mentang ni kwa bakino kita ki menteri ki badan akan ka NDA government ka ba yalam da ka BJP lada ki don kita ki bayar day ne ki don benta akan ka Epstein files ki day ban resigno naka kam ka jongki bakibat haka parliament tingi kung kilong kami ni sokya mo haba kalong kumni haba kidon kita kinong yalam kataru hapo center sokar kumi kidon hangta bat kia don hakum ki tindak hakum ki kita kum kilong kumi ni persya pada mentakasni ya lek keleng ka sor bangi lek panci mekanika